الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hayırlı günler, Allah subhanahu wa ta'ala hayırlı turmuşlar nasip etsin. İlk günleri bizge tanışlık, tenleri bizge selametlik, kumulları bizge mağrifet nurları salıp, Allah Teala rıza bulurluk, gamel ibadet kılıp, Allah subhanahu wa ta'ala'nın süyüklüleri bulup bizni nasip etsin. Allah Teala Adem balasında üç türlü maddi bulmagan narsa yaratgan. Yani maddi bulmagan narsalardan birincisi, o da bulsa akıl. İkincisi kalp, көңіл. Üçüncüsü nefs. Yani şu üç nersege Allah subhanahu wa ta'ala Adem balasını şu üç nersege beylep koyup, şu üç nerseni de Adem balasına beylep koygan. Şunu buldurgan. Akıl Allah subhanahu wa ta'ala'dan kelgen şer'i kanunlarını buzukluktan ayıra bile turgan. Allah Teala kuşkan emir buyruqların Allah Teala tıygan haramlardan ayıra bile turgan narsa kişini hakiki kişi ite ala turgan bir maddi bulmagan bir düşünce. Kalp, көңіл. Allah subhanahu Teala'dan kelgen barlık izgiliklerini de özünde kabul ite turgan. Şuşu kalp Allah subhanahu Teala kelip urnaşa turgan. Allah Teala'nın muhabbeti, Allah Teala'nın rizalığı urnaşa turgan dağın bir düşünce. Bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin aytgan bir hadisinde, yani ko'rsatgan bir hadisinde Adem balasının vücudunda, yani teninde bir kisek it vardı. Şol it kisegi selamet bolsa, Adem balası tulusunca selamet bola. Şol it kisegi selamet bulmasa, Adem balası buzuklukta, yamanlıkta buladı. Ol da bolsa kalp, көңілdi. Hemen de üçüncüsü maddi bulmagan narsalardan. Ol da bolsa nefs. Allah Teala akıl bilen Adem balası itken. Nefisini buldurup şu akılga karşı tururluk derecede hem Adem balasın sınavlarga nindidir ağır imtihanlarga tartatırgan bir narsa ettirip bilgilegen. Eğer de Adem balası şu akıllı bilen özünün turmuşunu idare edebilse, Allah Teala'nın dinin şeriatını anlap, haramlardan tıyıla bilip, helallerge umtılabilse, bu kişini selamet akıllı diler. Bunun akıllı kamil diler, selamet akıllı kişi bu diler. Bu kişi eğer de andi akıllı bulgan vakitte, o kişi başka kişiye zarar getirmez, özüne de zarar getirmez, gailesine de zarar getirmez. Bu kişi tertipte bulur. Hem kalpke de akıllı tesir edip, bu kişiye karata ahlaklı, edepli, ahlaklı deybiz. Yani көңілі yukarı dereceye mengen, көңілін nişkergen kişi bula. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de nerse dey, sizin kaybirlerinizden şundi katı bağırlı, katı көңіллерiniz var dey, taştan da katırak ol көңіллерiniz, ol bağırlarınız dey. Çünkü taşının şundileri bula, arasından şişme verip çığa. Ondan su sarkıp dıra. Kaybir taşını yılgalar jarıp çığa dey. Lakin şundi katı көңіллі, katı bağırlı kişiler var ki, alarını bir nindi Allah Teala'nın nuru da ötüp çığa almay. Çünkü nefis şu kadar katırgan bula ol kalbini, ol көңілini, ondan bir nindi de izgi nur öte almay. Bu ahlaksız kişi bula. Akıl idare ete turgan bolsa, kalp nişkergen bula, bu ahlaklı kişi deyip atalı. Kişiye en naşar, en zarar getirgen narsa, o da bolsa naşar ahlak, yaman huluk, huluksuzluk, edepsizlik, ahlaksızlık. Din İslam umumen edep ahlakka baylı. Bir ayanış ki bugünkü günde din İslam'ını zor ilimliklerden öğrene başlarlar. Yani doğrudan doğru Kur'an ayetine girmek kişi bulurlar, doğrudan doğru akide ilimlerin, fikih ilimlerini öğrenmek kişi bulurlar. Ama da en birinci iman revuşunda көңілге sidratırgan, Allah Teala'ga inanı meselesin, Allah Teala'ga karata bulgan şu duygularını, takvalıkını öğretü meselelerini en birinci itirip koymuyorlar.
Adam balasına zarar keltire turgan нашар әхлакны тәрбияләүне иң беренче итеп беренчелеккә кую юк. Чөнки ничек кенә син нинди зур дәрәҗәдәге галим булсаң да, әдәпле, әхлаклы булмасаң, ислам динендә син бик яман кеше булачаксың, әдәпсез булсаң. Ислам диненең нигезе әдәп, әхлак ди. Әдәп, әхлакны булдыру өчен адәм баласына тәкъва булу кирәк. Чөнки Аллаһ Субханаһу ва Тааля: "Я әйюһән-насу иттaqu раббакум аллазî халакакум мин нафсин вахидан", ягъни вахидатан. Ягъни эй адәм балалары, эй кешеләр, тәкъва булыгыз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля каршында тәкъва булыгыз. Чөнки сез бер нәфстән яратылдыгыз. Ул нәфис, ул да булса, ул Адәм галейһиссалам тәкъвалыкта яратылган иде. Аллаһ Субханаһу ва Таалядан курку рәвешендә анарга шушындый бер яратылыш бирде. Ул иң беренче булып Аллаһ Таалядан курыкты. Тәкъва курку дигән төшенчәне белгертә. Әгәр дә адәм баласы харамнарны эшләрмен дә, Аллаһ Тааляның ризалыгыннан буш калырмын, Аллаһ Субханаһу ва Тааляның ачуына дучар булырмын дип курыкмаса, ул вакытта бу әдәпсез, әхлаксыз була. Әдәпсез, әхлаксыз булдымы, ул әтиянисенә начар сүз әйтергә мөмкин. Әтиянисенә начар сүз белән генә түгел, кыйнап та чыгып китәргә мөмкин. Ул инде галимнәрдә белән дә санлашмый. Ул инде минлек белән йөри башлый. Мин үзем беләм ди. Аның нәфис талибы белән идарә иткән була. Чөнки тәкъвалык булмаган очракта, Аллаһ Таалядан курыкмаган очракта, нинди генә гыйлемне өйрәнсә дә, ул әнә мин Коръәннән үзем өйрәнәм, мин хадистән үзем өйрәнәм дигән кешеләр сымак, ягъни әти-әнидән, оллардан, ниндидер бер шушындый гыйлемле кешеләрдән, яки гыйлем булган китаплардан гыйлемне алырга тырышмаста, андагы булган кисәтүләргә, нәсихәтләргә колак та салмас. Бу буш китап дип кенә санар, иблис кыяфәтенә керер. Мин шундый дәрәҗәдә, мин турыдан-туры гыйлемне мин үзем беләм дип йөри башлар. Чөнки нәфсе аны тәкәбберлеккә китерә, әдәпсезлеккә китерә. Нәфсе аны юлдан яздыра. Акыллы кеше Аллаһ Таалядан курка, ягъни мин дип әйтермен дә, Аллаһ Тааля шушы минлегемә карата риза булмыйча, үзенең илаһи карашын, назарын миннән алса, кыямәт көнендә миннән йөзен чөйерсә, мине әгәр дә шушы бер начарлыкка дучар итсә, мин нинди рәвешкә төшәрмен дип курка торган була әдәпле, әхлаклы кеше. Әгәр дә инде ул әдәпле, әхлаклы булса, әгәр дә чыннан да тәкъва мәсьәләсе, тәкъва кеше булса, ул тагын бер фикердә йөри башлый. Әнә Аллаһ Субханаһу ва Тааля риза булыр микән миннән, юк микән бу эшемдә? Әти-әниемә, олы кешеләргә, яки гыйлемлерәк кешеләргә, яки дәрәҗәлерәк кешеләргә, яки инде гомумән гади кешеләргә, факир-фукарага, яки ниндидер бер зәгыйфләргә, мискиннәргә мин начар иттереп бер мөгамәлә кылсам, аларны рәнҗетсәм, аларга начар сүз әйтсәм, Аллаһ Тааля миннән сөекле карашын алыр да риза булмас бит миннән дип курка. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи хәдисе бар бит. Кабер газабында ике төрле кешене күрдем ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи әйтә, әнә утлы камчылар белән кыйнылар иде ди. Кемнәр ди? Берсе ди рәнҗеткән вакытта, берәүне берәү рәнҗеткән вакытта рәнҗетелгән кеше анарга ярдәм ит әле. Мәзлум кеше шулай сорый ди. Миңа ярдәм ит әле, менә бу рәнҗетә бит мине дип сораган вакытта башын бурып, күрмәмешкә салышып үтеп киткән иде ди. Икенчесе, әлбәттә, тышка чыккан вакытта, бәвел иткән вакытта, ягъни тышка чыккан вакытта сакланмады. Бәвелдән сакланмады ди. Бәвел тамчылары кая тигәнен карамады, тигән урынын шикле бу тигән микән, юк микән дип аны сапырып куймады, су белән чистарынмады ди. Ягъни аягүрә очраган төрле бер җирдә, агач төбенән башка җирдәнме барып, төрле рәвештә шулай ихтибарсыз булды ди, тышка чыгуына. Шуңа күрә Аллаһ Субханаһу ва Тааля ике төрле бик каты, ике төрле кешегә бик каты кабер газабы була ди. Әнә рәнҗетүлегә. Әгәр дә без мискиннәрне,
Şonday özümüzden biraz zəifrək bulğan, güçsüzrək kişilərini rəncitkən vaxtda da əgər də nişikdə bulsa, onlarga bir yardım etəlmimiz ikən, fakir fuqaraga yardım etəlmimiz ikən, yani bizge karşılıklı kelamiz ikən, əlbəttə bu hər birisi bir qora nokta kibik qalbni tutura. Ana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu meselede de aytdi, qalbda eng birinchi bir qora nokta paydo bo'ladi. Hem her bir kichkinagina bir makruhni ishlagan sayin shul qora nokta zo'raya. Hem tugel qalbni, ko'ngilni qora shushu top qoplab ola, hem ondan so'ng hech bir narsa onu istartalmaz illa magar Alloh subhanahu wa taolo istartmasa. Narsa ishlarga keraksin, nishik bulardan qutulurgasin, taqvolikni nishik buldurga deganda eng birinchi usuli, eng birinchi onun ishlaytirgan ishi tavba istig'for. Tövbe istiğfar kılıp, en birinci şuşunu istartabız. Yani Allah'ım, benim şuşunda günahlarım, kimşiliklerim var. Ya Rabbim, gafu et endi. Men şuşunda naşarlık işledim deyip, tanıp, özünün kimşiligini, hatanını, günahını tanıp, tövbe istiğfar kılıp. İkincisi elbette bir toktavsız Allah Teala'nı zikr etü. Dindi suyunish zikrli qalbga dey. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de "Fezkuruni" meni esga tushirig'iz. Azkurukum dey. Men sizni hech de unutmam dey. Her vakit eslatdingiz. Fazkuruni hatta ya'tiyakal yaqin. Yani meni yaqin yetgancha, o'lim yetgancha qadar zikr qiling'iz dey Alloh subhanahu va taolo. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de aytdi, şol derecede fazkurulloha hatta yaquluna innahul majnun. Bu jülerlengen deb aytgancha derecege zikr qiling'iz dey. Allah Teala'nı islatdingiz. Allah Teala'nı islatutu. Bunu işlesem Allah Teala'nı işi qarar. Bunu işlesem Allah Teala menga aşulanmaz mı? Bunu işlesem Allah Teala rizo bo'lar ekan degan ravishda yurudi bu zikr. Onlardan dışında elbette kelime tayyibeler, başka türlü zikr Allah, la ilahe illallah, Muhammed Resulullah, subhanallah, elhamdülillah, bütünüsü şu şimdi zikirge girer. Hem indi özünü Allah Teala qo'shgancha tertibda tutabiliu. İqtiqodni, aqidani de öğrenip bula. Fiqhni de öğrenip bula. Lakin taqvolik bo'lmasa sening aqidaya öğrengen ilmingde, fiqhni tutgan vaqtda, namazlarında, başka muamelelerinde senin taqvoliging bo'lmasa, Allah Teala'dan qo'rqmasang, edebin bo'lmasa, edebga negizlanmagan, taqvolikka negizlanmagan ise bu dinning foydasi yo'q. Allah subhanahu teala her birimizge de takva üzerinde bulup, her vakitte de Allah Teala'nın rizalığını tabuşlar bulup, Allah Teala'nın suyukluları bulup bizni nasip etsin. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahireti hasenete ve qina azabnar. Allah.